มเอ่อ history class กันจันเลงอ่ะวันนี้เฮียนิน revolt of 1857กันเจริงอ่ะตัวนี้ค่ะcompany rule จังที่ขันนั้นวันดูชดรอจังที่ขันนินหุ่น local เจล่าอังรัมจะอุเบลเจลขันดูอ่ะอามิหัวขันนินเองที่ช่าง policy ช่างกันที่ subsidiary alliance กันที่แต่จน doctrine of Phillips กันที่แต่เขาค่ะอันนั้นอันเสียมชวกเจล่างอนที่ชวกเจล่าอินโดนัทมาชนเจล่ามุงก l emperor ที่ขันดาวขัดยังขันนินเบงกาลเต็นละตาติเบลเขาขัน zero recto ตา chuanin soitang khanin annexation of out nuwa khanin ti khanin buaina kha nasale zualin aroni chuaka 1857 hi kan soilunga apoimu na em lai chu nisom sangkhat zariat somnga le pasari khanin nge he indo na hi aron thlengani chu indo na chuan ti hen kan soilunga bahadur sa zafar kan ti te dalimi te rani lakshmi bai kan ti te nana saheb kan ti te chuan begum Hasrat Mahal ti te Kunwar Singh kan ti te ho khati khanin indo na hian a hruai tu mo leader ho te khan ni ta ni ti khan soile du a chuan chung ho chuan in India kha andaw ni Indian don tila British India khan dawa chuanin ta hen kan soile du lai pakhat chu meru tatanga bulin chana ron ni ta hen a history po karon ziaka chuanin kanan chiar hawnga engemoni chulai kar laka han soitur han poimu ang chiang te te ni chun a chan rang nge a ni kha chuan ti khanin kan soile bokanga mo chuanin tan ka lu kha daga the revolt of 1857, often called the First War of Indian Independence or the Sepoy Mutiny, was a major turning point in Indian history. It was the first time various groups across India rose up together against the rule of the British East India Company. Revolt of 1857 hi tinan soifau china First War of Independence kan tiang chite chuanin Sepoy Mutiny tia soi khani fau china ni mo yakanin hming pathum ang chu khane ni chu Revolt of 1857 te First War of India Independence te Sepoy Mutiny te soi khani ta a te kanin ahmeng shang khan soi china turning point Indian history a hen point mo ta hun laimu ta hi achang ve ni achang nga tinge khanan soinga Revolt of 1857 hi India hawina mo India mi te lar sang te nyang chu Rani Lakshmi Bai tinga Kunwar Singh kan tiang te khang ho te khanin ange khanin an beita British ho ka British voile khata zan khata ron in chuak po pani lawa mo Revolt of 1857 hi ron ir chuak po pani lawa etinge aron ir chuak an ti chuan aron ir chuadan chu zan khathil thu ni lawa kum zatel kalta chang to aron in chan de to khani khalai te kha kan hriat chian kha poi mo ko me chuan policy sang te kha British hoin an duang ta tero economics policies te political te indona te tikhanin subsidiary alliance te doctrine of Phillips ti mang te khanin India mi pui te kha ate berachanga alien berthleng mo lal atanga ahniam ber nominal ordinary people ka ti thlang khanin enge an poi khan soi fai ve ni om zia chu tian lal hau po an lal thu thleng ten chana tiro puppet ruler te an ni pha subsidiary alliance awang ten chumi mai pi alama doctrine of Phillips awang ten Rani Lakshmi Bai ina alarram a hau theina turatana nge hau thei turin alarram a hum him theina turin tikhanin British te kha dauta mo tikhanin enge sang khan police sang te mo te nom tak te niang chu kan zir to kha sin kan ti te mo Bengal kan ti te chuan Maratha Empire kan ti te an lo sigwar thleng khanin kan soi to ta khang hau kha zan khathil tu revolt of 1857 ni ronir chuak po bani lawa hun rai tak mo Indian mi pui lalte lauti thinrim to tu British mo elayam ordinary people agriculture lama enge mi pui na thokte po khati kanin text tam takten soitir ta tero chumi mai pi alama enge an sipai te niang chu tikhanin
out an be lai po khan annexation of out an be lai po khan an tikanin an lal pa ber kha tikanin an thon bo ta an lal nan top ta tikanin enge hei an lom lo ni mo voile khataron ir chhuak ani lowa hun reita kum zatel to ange ashom tam tak an lo torna ata zan khat nge aron ir chuak ani mo revolve of 1857 khati khangal swinga so kan soile du lai pakha chu revolve of 1857 hin not poi mo lutu ani zir that ngai lutu tangme ni modern history bi ka bi ten kan swinga group A level china hianin syllabus an thlang ma pe ka chu kum te chuak em ti me tur khania mo omse chu enge exam tin deuh tho khanin a chuak em ti me tur deuh tho khania courses te mo leader te chumi me piala ma thir sang sang pawla tal hnem khom me economic causes te political causes administrative causes socio religious causes te influence of outside event the central and spread of the revolt the leaders of the revolt the causes of failure of the revolt the nature and impact of the revolt the consequence kan ti tlang kan in ti hianin voinia kan zir do nia ke mani pon uluk theyang ber kan zir nga choni hela ya hianin kan soile du lai pakha chu he video hi youtube pa pong lo da me the ani ma sela ka da full don lo mo in ma hen ka soilo do chon ta hian soitang khanin why did happen and why nge aron ir chua tran na tak tak khoilai chang nge ti te enga chang nge ti vel hau kana han sei fianga why did it happen the causes mo achan kan soi photang le nakina a begin kan soinga number 1 actually political greed antita mo helai ka jiang hianin the revolt did not start overnight. It was the result of years of hidden anger mo ikanin kumtam tak chung kum zatel po niang chu an thinrim na an no beto khatikanin engwanga ron ir chuang nge revolt first war of independence mo Indian independence engwanga ron thingan ti chon masabera chon political greed ani ta tiro chu chu om sia kan ti chon hey doctrine of lapse te kha an apply ta chuanin doctrine of lapse kan ti kha chon ahma sa kan zir tong han ulok dem kan zir ta kala kan soita ang kani doctrine of lapse kan ti kha chuanin hey natural herein ta fapan nei lo chuanin an lal na kha to pa british kuda hana lu top direct kan mo adoption te kha falak te kha thailo ta tiro fanu nei ponin an lar thu teng khan ro chun thailo ta chu wang chuanin enge chen kha chu doctrine of lapse no british natural hair fapan nei lo wangin tikani allal na top to pa british kuda chen khat ka chu direct in awesome te ka chuan lu town nima sela jansi lal rani lakshmi bai kha chuan in adu velawa mo fapan nei lo wangin british in allal ram kha anon law me kha phal lo wang tikani amma hau khanin an do ta ni chuan apa hi na chuan economic mystery ron tile ta he lai ka jiang hianin economic mystery chu da chuan farmers were forced to pay every high-tech handloom weaver lost their job because of the British import cheap machine-made clothes from inland. Le, kanin British in Indian on opawang hanin chat na lai tam tak om vea ta hianin kana soile du lai pakha chu coal mo industry terminal anon din ta tiro ti kanin cotton factory ang zong te kanin anon din machine te kanon le ru ni kaka india tan chuanin hei thil thar ve lutu khani mo industrial revolution chang england chang ti kanin aron lut khani me ta india po indian ka lo mercian na chalu tu ka nima sena chu chuan ti tiang mishing na tur tam tam mishing na atho thei chi india mi puina an lo thong ka te khanin nge ati tlem phani ati tlem ta do ya ti khanin na lo wa ril tram te nan thia mo chumi me pe lama an re thei hlom em em ma chuti akarin tax kha vitisa hela dual government an kalpui lai chang to khanin nge tax khan chung ani high tax tak tak te khan chung ta chumi me pe lama chonin kha ahma sa kan zir to khanin heta khairam nge kha conquest of sin ti khani tain ka she heta anlal enge an pai thak atang ringot te po khanin enge inlal ram hi kan siam tha anga mo inlal ram hi kan siam tha nga chu ti chon administration te thanga inlal hian in art and music chau ngai na a heti hi ni turin lo te khan ti ta mo ni ma sela chon athuwa khanin nge ti khan anuwa khanin
อันทุติยมาคันอันดิ่งเลยลงนะสานี่ขัดยันเตคันนี่ตามอจนตาเฮนี่กันหันไปเพลโลหังที่ annexation of out ที่โซกคันนิงกัสยามอลาเฮียน annexation of out ที่นี่โซกตาชุดตาอันลัลนะคะมออัปมาปอกันสวยตัวค่ะที่กันนิน British เฮาอินเงอัชฮัลโหลมออัชฮัลโหลอินลัลรัมฮีอินลัลฮีเงmusic te art te culture rimot atuya enge administration lama ami puite ngai saklo ni British in kan ke mani kan siam chan ngai ni ti khani mi puite khan min kan ti to ka jon ni ma sena anan British in anlal na te khan pai thate re anan pai tha chuanin chuta chuanin an soi ang reng reng khan nom tanwa high text te khan soi ter text te pelo zela ten khung mak mak ta ti ka din text sange memboka chuan religious fears ti hi ni le many Indians felt the British were trying to convert them to Christianity. New law interfered with local custom, causing fear that the religion was under threat. Mo ta hianin kan soile long religious hi chuanin mi pui hau kha khami hun lai khanin Hindu te khan tlang puya Muslim te ponom ta mo atlang pui na ni chu an vai vai ka ti lo ta chuanin ti khanin British hau khanin nge heta Christian ron lu khan phalta tero khoi ekang e kha kan soito po kha masa company rule lai ekan siama bang kan soito kha kha ha kan la sianga chon chu da chonin mi pui hau khan in Christian hau khan lao ni achan chu ei British khan thilan ti thei to sia min thiama lalna le thu nei na an chang vek to ni ma sena chu la poi chu ta hen kan soidu lai pakada chu mi pui hau khan in Christian in le kha am hlawani mo Christian lo in le khan hlawa chuanin tikhalin nge nge Hindu le Muslim tan khanin boina kha thing velu to gani mo lai religious fear a hen lai ka da hianin so da chuanin lai ngan soyang khanin nima sena Mizoram te chon kan that pui ta tero alomam hlei hi ni meita lai te kha chuanin immediate spark hi leta ta hian kan soile long a revolt of 1857 thlen chana chuan the British introduced the Enfield rifle soldier had to buy off the end of the grease cartridge. The rumor spread that the grease was made from cow and pig fat since the cow was scarce sacred to Hindu and pigs were forbidden for Muslim. The soldier felt insulted and betrayed. Tita mo ta hian immediate spark kan ti kha chuanin hei spark kan ti hi chuanin omje chu hei trigger ang deuh hi ni ta check lampang khani ta omje chu aron thlenna revolt of 87 rang taka aron thlenna chana pakhat number 1 a chuanin enge British ho khanin Enfield rifle kha an introduce ani mo an silai mu a khanin enge an silai mu a khan ti khanin cow pig le enge cow pig yum lo tu cow fat le pig fat kha ti khanin an mangta Muslim le Hindu tang kha chuanin hei an pathian ang tlu khani ta tero Hindu te pon bong te chun za ma chu tiam bo Muslim te pon bok te chu hei an ten ti so kang mo nge an ten te pon yang an ser te pon yang chu khala ka chu ka va tu viau chu ne wa ti khanin nge sipai ho kha mo India British army kha India mi le sa khan tam no to ni Hindu le Muslim kan tiang kan an mani British ho ka chu officer kan nia alu bok china khan ti khanin Enfield rifle kha an introduce nu khan ti khanin valia zeu te kha ngai ni o ma mo ti khanin an pathian nge an tal saka an an ei valia le phei kha chu an tang kha chuanin hei an sa kho lampang ngai to na tang kha chuanin thil thiang lo hlom laptop khani ve lutu kani pakhada chuan mo tian an ngai to tai na ke ni te pokon pathian hei kam isua hi tinga kan silai mu ate dai la lia ngai dang du bik te lo kha tiam ve tho ani ta Muslim le enge
Hindu tang kha chuan in an thil thiang lo kha ni ve ta chu chuan in revolt of 1857 chu hey enge sang economy ti te political religious te chuan ti khan Enfield rifle chan te khan ti khan aron chok chho kha ni mai ta lema sena chung aron thlen na tran na mo number 1 na enge chalve the chu helai helai ka je ka how the revolt began ending a revolt feel lo thlen tran phat kan ti chu helai kan chiang on March 29 1857 a soldier named Mangal Pandey attacked his British officer in the Barakpur. He was executed, but his action inspired others. On May 10, 1857, the real mutiny broke out in Meerut. The soldier killed their officer, broke open the jail, the march towards Delhi. Tikhanita. Mo tikhanin aron thlen na chanchu Mangal Pandey yawm ta chu chuan British officer kha thadani. Lemasena chu chuan in hey athil ante tisualta tero British officer athata chuanin chuta chuanin hey British officer tha khanin tikan athil ti kha midang khan lo she vezela larta ni chuan midang kha inspire chong vezel ta inspire chong vezel ta meni somsang kha zaria chunga le pasari khanin tikadin enge real immunity kha mo hey sipai helna aniang chu mi pui helna te po niang chu tikhan aronin chota khoya changi roin chan ka di chon meruta changi roin chan ani mo meruta changi roin chan ta chonin soldier how khan tikanin e anmani officer te kha tikanin an thata chon zel te kha mo india khuna te tingan an hongan tlan bautira khatiang vel khan ta chu soitang khan apma sabera chon mangal panden mars ni somni pokwa sangkha ja ria somnga le pasari khanin British officer thata chunga thelte chu midang inspired ta mo tikani an hel zela chuan me ni somlo thlen chuan meruta khan tikhanin bul aroin chan chhauta chu soitang khadin mangal pande te po hi hei sa khona wanga hel te kha pakhata chuanin a causes tam tak kha chuang ve ta ni ma sela hei Enfield rifle an introduce sa changa tikanin hel chawkhan ta an sa khwa mo Indira Gandhi an thana chanpo kha sikpa constable le sub inspector khanita chu ei sakhwa na wang thawni khatiang bo khanita sakhwa na wang Indira Gandhi po kha an thatta chu tiang bangin sakhwa na wang po hem mi hian poi sakhi an nei lo the khop me mo India prime minister nge po nge abang la compound chunga ka hlumani ta ti khanin sakhwa na wang ve ni ta ama a security guard ngai na ina kap ngani khatiang khanita ran chumi mai pia lama revolt of 1857 India khanin tikhanin Enfield rifle an ket nge an introduce chang khanin tikhanin ron richuak chawa mo chu suitang khanin hun reitak ata to local to ania mo hun reitak kun zatel an thinrim na an lo ubbet to chang ron richuak ta chu da chuanin nge chung an thilti meruta chang chon bular chana aron al chuak na sani mo hei ramkang ila hen ziakta key leaders and centers ti hen ka ziaka chuan the revolt spread like wildfire across northern and central India mo northern India lama te central India lama te khan ti kanin khami revolt kha British chunga zalendu na mo huat na ei thinrim na lo ubet reito nge kan ni to meng ma se kan do ve shimang thi le thi khanin an be chauta chuanin chung lal hotel mo ram nge ti te kan honga pa sabera chuanin Bahadur Shah Zafar mo Delhi ati kanin nge declare the emperor of India ti te kanita mo tikanin Bahadur Shah Zafar tika Delhi tikan no be ve chau ni mo chumi mai piala Rani Lakshmi Bai tikanin Rani Lakshmi Bai pe chu helaya political great a henkan suito ta tiro doctrine of lapse British in an kalpuya alung oilo na atrangaron irchu khanita Lord Dalhousie enge tikani introduce ta doctrine of lapse tikanin an kingdom tikan loss khan uye wangan tikanita chuanin Nana Sahib ate potel ni mo Nana Sahib ate Kanpur atangten ni ta mo Kanpur lampang atangpon ron irchwa Kanpur te chu lar ve shumshuba chuan Palina Begum Hasrat Mahal
te khan ni ta Lucknow mo Lucknow chang te khan ni ta Kunwar Singh ate Bihar lampang chang te khan ti khan ni anon beive hlom ta ni ti kanin I enge achiang hle tura po han ngai tai la enge revolt of 1857 enge ten revolt of 1857 hi anti veje ingi zia te po kan lo ti me te ya khalai te kha kan lo shian na tan kan ha sei le ni chu so en ta hianin why did the revolt fail mo ti kanin enge buaina kharon ir chuan ta tero India mi puite kha tikhanin mi puiten thinrima lal te pon thinrim ta British ka arwal khanan dauron veni nima sela chu da chone poile lai chu British hoina an shiat chen chu divide and rule policy te khan kalpuita tero sem darla obro ti ni mai tam zo chung chuanin mi pui ho kha anum khong ka chon hei lal te pon chen som nu chuanin an chak ani chu khati hun lai po khani an ro pui reng tho nima sera kan soidu lai chu khom khan pal lawa an sem dharma sa ni mo ti kanin ashran ni na nom tir na sa chu chuanin a khoma an lo awang khan British an chiang a khami kha British ho an chian awang ti kanin hemi revolt fa hen an chak lo ni mo India kha chak lo ti to me ngo India ti me la kan soi sol thui to lo tura ngai tai la chuan chu soitang khanin ti khanin an sem dara hei hlatana na chu mo mun khada lo tana na chu in thurwa reng te helo harve de ta khatian chiang khanin enge hela hianin British hoina an hriat chin divide and rule policy kalpuina sanpo anom khong chuan in rungrual don Muslim le Hindu ni ta tiang do na chuan an lungrual don tin hriat chiang mo British a ruan an hovek ani luwang chuan in an sem dara ta hianin poilu tukta chu he revolt fi a fail na chana chu lack of unity ni soitang khanin not all of India joined. Many rulers stay loyal to the British, and the southern and western part of India remain mostly quiet. Tikhan nita le. Amha sabera chuanin soitang khani anin thurwal lo ni mo anin thurwal lo ta British British sunga than lo rin on khatiang khan achen no achen an du le ta khatiang khani ta chan chen chu lal mo southern part te northern part te southern part te western part te khachu ti kanin an ngoi mak mai ni mo ti kan Harry for fine ka ngai to me thina enge hian Indian history a point che unity in diversity te an kalpui ta tero on je chu unity in diversity te kan ti kha chuanin mi chi sang in pol khom mo in pol khom in thurwalin zalen nan sol fotinan ta helai Mizoram te helai Gujarat mi te nia chu ti kan India ram pum ku khan chang hualta to ba chu independence te kha kan puta ati hun lai point ka ngai to me china revolt of 1857 hun lai te kalin southern part te western part lal kan ti te mo princely state te pon chu khatiang khanin arwal khanin chang ho vek se chuani an te lo na cham thore ke me lo ni khati lai po khanin British khanin mo population a hamin me lo ni tro chon mani independent ngam don taila internal kal sang ngam don tangi lang chon ti kanin enge kan theo me hi ka ti china chuan atira kan tlak cham British ina min oblaya kan tlak cham le revolt of 1857 a kan tlak cham lack of unity hi atopa chuani independence sual na ta na poimo unity in diversity an kalpui ha ikanin so tin na tan mangle ni chu omjia chuanin kan ti suala chang khani India po hen siam thani no atira chang rual wa to ba chuan chang rual ta ikanin non cooperation movement kan tiang chiang te po mo chuanin ta hianin kan soi thui lu tu ma in environment Henry Wolfe fel le na chang kan ti chuan poor resources ani le British ka chuanin hei biak po na thadeu deu ten nei ta chuanin silaya tilan rifle lama te po enge anin dau long te po niang chu mo an le lampang sipai man ruwa shu fiwa po kan ti kan India how ka British in allow ti rethei to wang resource ka an nei tlem ta khami wang te po khani ta mo population ate jan changjong ma se tamjong ma se nge niang silai nei chazong man ro nei chazong ka chon ding chang nge china mo then ka wang khani ya chon no single plan
The rebels were united in wanting the British out. They did not have a clear plan for what to do after winning. Mo, tikanin ngen yang plan mumal tak te po kha lo ni sem lo chanin tikanin an mani zone a khanin tikanin an hey kunwar sing ate chuan Bihar tia te ni ta tero begam hazard mahal ati te po awat ni ta tikanin lagno aw chang te khang tikanin ama te khanin ram song khanin lo be an mani zone chang khanin ram song chang te khan lo be ta mo tikanin nana sahib ate po kanpur chang te ni de ta Rani Lakshmi bai po Jhansi chang te khan ni ta khate kali India kha zau bok ta mo an mani lar ram hum him du wang te khan ni velu tu ni pakhana chuan chang lo ho da khami wang khanin nge i an hlo thing ta lo ni chu mo an hlo thing ta lo wa chuan ta hian an le tai la The aftermath, what changed? Even though the revolt fell, it changed Indian forever. End of company rule. The British East India Company was abolished. The British government took direct control of India. Religious freedom. The British promised not to interfere in Indian religious matter. Chuan ta hianin han en tai la. Number 1 chuan end of company rule hinita tikanin India po anchaklo hlomhlop anilawa mo tikanin hey i anchaklo top anilawa anchaklu tuk thawa nimachela kan soidu la ya chu company haupon an resource an chan ve thoni number 1 a chuan enga tinge kan ti chuanin company rule kha atop ta company rule atopa chuan crown rule a an lut le bok ani 58 atang hian 1858 atang hian mo tikhan chuan governor general of India kan ti lai khan ni ta tunge last kan ti chuan lord kanin khan ni ta tero chuanin governor general of India atang khanin viceroy of India ti dekhan ni ta British enge crown rule kan luta mo automatic in crown rule dekhanin kan luta chuanin ta hianin enge 8 revolt of 1857 atop rual hian mo company rule po an topa crown rule an notebook ta company an mani do thun hlok na pakhan man nei to don lo mo yan an chan ro pui tu khale chen an lo thorim ra po kha company pakha khanin voile khata ti zo kan go an chan ve thaw an dulu an du am luat lama an chan ta ne chu chuanin dan Mughal empire po enge niang antitop ta tero Bahadur Shah Zafar atekatikanin Burma khen tikanin enge vai khat ma India ron le to lo turin mo then British India ti so ngo khati hun la kanin ron le to lo turin tikanin anthon bauta Burma mo tikanin chuanin Mughal empire tekha atopta tikanin hey India lar sang tekha topta British an ron lu tak khan ron lu tak lal fapa te hote lal mu te lal pa te ron lu chang khan te khan India kha min sui zong chau chanta mo chuanin an pahina chuanin sumi revolt of 1857 zo nuwa chuanin enge religious freedom tekha India kwale tuitan tekhanin an pe ni ekanin British ho khanin enge Indian religious enge ansa kwa tekhanin tikharin vainrol thuk tekha antum to lo ni khalai tekha antan chuanin mo katia ka ngai tu mai thina British company rule atopa mo revolt of 1857 khanin British khanin crown rule khanin noi kanum lai khanin missionary kha ain na sale zoran promote tum se chuan India hi Hindu ram mo tamna ram population tamna ram ani kherang emle ti hi ka ngai to me thini zo asan zo hela an control thei an open lai te pon yang chu mo an thunun thei lai khan lo thunun se chuan tunang hianin Hindu waten kalpuing emle ti te ka ngai to me thina rotical thui ve thei khom me chuan a hun lai lo ti hi thil reng chu alo poimo ni ti hi chulai tang te posan chiang he turan ngai tai la mo chuan army reorganization the ratio of European soldier to the Indian soldier was increased to prevent another immunity mo tikhanin hey Indian soldier in enge European soldier tekha
enge anti tam to zo gani hemi revolt of 1857 no lam tang hi chan achan chu enga tinge kan ti chuanin apakhat na chuanin enge revolt of 1857 thlen ma kum lai vel kanin I Enfield rifle kha an introduce ta tiro kana an sipai tam zo kha Indian Army nia kami wang khanin British pot tu cherok company po kha mo indaunak ma chon thut me kha chumi me pi alama kami khan lau to ta British crown rule an lu wang khanin Indian sipai kha chun la om me me mo an la om anom to me lo tin an ni la oma ni ma sela an ti tlem to thunga ni mo European soldier how khan ti tam to a achan chu I enge I helna mo te ala om le thut ven na tan te khan ti khanin an titlem to ta chuanin nationalism alo pian so ta ni mo Indian nationalism 1 ti te kan la zir do na wana enge thleng ti te Indian nationalism 2 ate enge Indian nationalism 3 ate khatiang se khan kan zir chho chho do na chuan khalai kha kan lo en menga chuanin nakina kan soinga more freedom movement kha enge the revolt planned the seat of the freedom movement it's so Indian that could be stand up against the world's most powerful empire mo dikanin khovela most powerful empire ne turin mo matson turin Indian nationalism allow pian theina tanin achi tu na man ropoi mo takalo ni vele zelni India mi puita thinlunga khan mo dikhanin kan sathiam tura ngai boina ka soyom zia ganin dikta ka choi chuan titiang khati hun lai khanin most powerful empire so British khan ni vele to ni khovela tikan ramni tsen ron rel ta tiro chumi ne tura in bot saina chutu na kanan zir chhodon ni akan alangai nom chhodon chawa mo tikanin peasant movement ti te tribal movement ti te non cooperation na changa he ta chhauza na tamlu to an ngai thanga chuan video poina tam don khome kalai kha an lo shlong a chuan soitang khain the British captured Delhi in September 1857 and led by 1858. The fighting had most and Bahadur Shah Zafar was exiled to Burma, marking the formal end of the Mongol Empire. Tikhanin revolt of 1857 apo ha company rule pon until the Anthorium Zong kumzatel khavile khadan chanvek tho India po Mongol Empire to pa Bahadur Shah Zafar tekha Burma thon chowa voi khat ma India ron le to lo tur ni tikhanan thon bauta mo chuanin tikanin British au khanin 17 September 1857 na Delhi te khan le ta mo chuan 1858 tikanin top lama ne hein do na hiron top ta British po atu cheve hani chu mo atu cheve company kan ti kha chuan crown rule direct in automatic in kan lut ngala ni ti kha kanan soinde du ni chuan ta hianin han en de taila hengau hi lo ma mo ala tamviang ringa chu soitang khanin MCS exam based ring karan soi tum he enge kan chan thiam theina tura tante economic causes te political causes administrative causes social religious causes influence of outside event this content among sipoi kan ti te ho hatuna kan zir chiang do nia hoinia hen achan chu nga tinge kan ti chon hemi bi ka te hi chu MCS exam tura tang te poni to poi mo MMA group e china ngat pe jong group B poi mo thawa mo an shit nge nga ya chuan record video hi kan to mga chen su YouTube pa da tu next video ang zong khanin video chong get dit in kan da me nga an ne don ya